Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nominated MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba bindo Lanong. Haka arpsau trek mentau nailor arja kat kendai. Ula pensyai halor ke jingsha kentho, naki babon kiliang halor ke jingtho ke ba ula penmi. Halor ke duler penyesok jong ki himakasi sya ke Doba India. Lengba ke jingesoi ya ke Instrument of Accession and Annex Agreement. Haus nam kat kendai spak so punyo. Haka jingkran bat kinong patai kubor uba bindo Lanong ulai tu. Bahadu mentah ke Sarkar India ke lapene ya ke jinglong siem jong ki siem khasi ki bayok ru ya ke bor ban bishar ke bor sensyar himasima ke bor ban thau an ya ki snong ki thau ke bor ban long trai halor ki khlau ki betap bat ki ki wa uba bindo Lanong ula pensyaru bakane ke bor jong ki siem khasi kadang yaine hadu mentah mene kadai namar bakem syam la yasoi ya ke Instrument of Merger ne ke dulir ban rongpura syakari India. Serupa kamlong kabadai ke bangga ong ba kelakut la keliap ia ketuka entah kabadai ban ki ziakut biakut ketuka Instrument of Accession ke standstill agreement entah ini ke Annex Agreement. Jadi, ngalungwa kumno kim sungtu itu mentah. Ba, ladon hakajing thok jungar ngala kau, pelami ikut kubur prokhel. Kawai, kajian teh ni. Kadai exercise kebaar kadai forest balai kadai land and water rights tinggal orang mainly kita mereka apa kadang thok jangan ngalapan miru pi creation judicial powers jadi kata kita bentar jong kata subject to the Annex Agreement. Te kiong ba ni ngila IT ban join no de aksip kuma jo. Pan yes not. Baka soka to Indian government. Kituki 25 Khasi states. Te kita ki kendon ke berkibu standstill agreement kemudian kemudian kejingate sa maka tu kejingate kadai HU 1947 ketu di 1947 so standstill agreement nama 8 trekam ya ka pada 1948 kumba sistem tenek tahu kalau standstill dalam penterekam 4 ya ka po 1948 apa dia ya ka kam de syukun sa tengsa ke kutno ke Annex Agreement kan bagi kendon juga tinggal eksa kunju tu judicial excise forest land and water rights gitu bisa kumba kalau itu jingate standstill agreement kita giju aga Annex Agreement ya kita ki subjek lah pediang itu subjek lah penterekam tu ada mentaru pergi siam kita traditional heads jungi kita hok iki ndo siap kipe iki ndo siap huntam kini rirat kini kita pemro ikhlau ki betap siam petang ni apa latit nak kini tu ki mo yang siam lem entai menteri kemut berlet ya antai mo pat mo berlet ya skut begitu ki jakasi kenal mutan Islam tam tekamu ki traditional head jungi ki CM jungi ki sosial jungi ki don gabor alor jungi cloud betam
Kidon ki bela ki board yung ki halo ki exercise ki patah sim ki bela. Peka soyong mana wa ai patah tu ko ngelun do soyong. Te ki exercise ki yo khajna no to. Te ki sim ru ki ai. Ki sim ru ki ai ki ni ki patah sim bo. Ki ai. Te ki yo share na ki patah ko exercise. Ki yo share na ka cloud tap ki yo share na ndo share pagum tar te ki yo. Nanta kidon do ko to ko board yung ki ban bishar. Bo ki additional subordinate district council court kidon lagi hima. Ki bishar andro judicial power kidon. Te pe ngalong ki CM jungi. Undon CM so ngaso to. Undon CM so hari India no except hari kasi. No more Hindu kings, no more Muslim kings. Tang hari kasi bengidang dok kisi. Kadau kebaan kedai. Bah kidai kebenta jong garisi ke dustur ke jungi. Customary laws, customary rights and practice. Kidai, namar bah ya ki custom jono umjudan tebelam pendo. Umjudan sarkar, no government can interfere with the customary practice of the people. Provided kita ki practice, they do not conflict with the laws of the state, with the laws of the country.